Kajing persyang ban wadau wadong persya ya ke CGP kam day ke berit. Lada yolat day ban penduno. Ngiyui wat UBJ Chief Minister jong ke Tamil Nadu. Ula kumngop tang baula sengutu nopat. Haka bah ka kat sautrik jong penayagos jong ke senem arajar arpun riu ke sorkar Tamil Nadu hapo ke jingyalam. Jong UBJ kala penmi ya ke hukum. Direct ke Education Department, Higher Education Department, but Police, but District Administration. Baki day ban kang persya yaki kena puli bakin le join. Lani ban yasno syaka CGP, Cockroach Janta Party. Henry haka kat kendai terik mentau benahi la withdraw yakate ke order. Kabamut Om Shem la kangshu yaki kena puli. Ban li join syaka CGP lada kikwa. Mentangin ya pai syaka lawyer Rinki Singh. Kabala IFIR Pokso case yakin nong yalam jong ka CGP. Ka Rinki Chatterjee Singh kadai ka lawyer. Jalpaiguri Circuit Bench of Kolkata High Court. Kadai na Siliguri West Bengal. Kalalong ka BJP Mahila Darjeeling District. Hadu kesna marajar pulai. Bad kalau orang rubah hadu menta kadang ya trailang bad ke BJP wat lada kala ino ya ketika post. Kaong bakadon lightly ki Facebook account. Artli ki Facebook account la shablok bad la dono sendan hakasna marajar arpulai. Bad kawai pat ka account kala sha with hell haki police jong ka West Bengal. Kani ka lawyer kal IFIR persya ya ka Mamata Banerjee mentausnam arajar arpun riu. Hadu lightly. Badai haka san ban riu terik banai agas arajar arpun riu ka pamut mentau banai. Kala IFIR poksukis persya ya ki arbut kinong yalam jong ka CGP kata gadai. Yau Abijit bad yau Sorab Das. Bad kata ka FIR poksu persya yaki kadai halor ka jing UI. Badan kawai ka kena kentai ka badang kat arsnem. Haka arpotrik jong penai Julai haka jing yaki lani protes hajantar mantar. Kala dawa yaki pulit bakidai ban pengat yaki tei ki arngut ki he jong ka CGP. Haka poksu section kadlai kadsau bakatsan. Tipsu ketika kong lawyer. Kale da ka jing start jing sempang ne ka dei tang na kadau jong ka jing sngau party. Namar ngam tharai tang namar bakate ka kena kat arsnem. Kadon hakate ka jaka protes. Kan salong ka babiang yanu ban sim kabu. Bad ban pengat pokso case yano reyano. Bad kita ki section ru komdon jinga katai bad ka jingdon. Jong kate ka kena hakate ka jaka protes. Wala kataru habala IFIR ngin sepet. Parlok sa comments. Next. Ladap stunat di ka channel jonga saitu lam parlok jong pi ladap him stunat saitu inga story tala London. Tipsu kata ka lawyer ka beat ni ka start. Namar kat kum ka jingyu ilang jongi ka pokso section kat lai kat sau kat san. Kamdon jingya day bat ka jingyu ya kata ka kena. Haki jaka protes. Wala kataru ngin sa siya pekai. Parlok sa comments. Next. Ladap stunat di channel jonga sa itu lagi parlok jong pi. Ladap stunat sa itu yang story telah London.